Dini जों नुगुइ माखा जोंनि खुमलुं डिग्री कलेज जोंनि TSF नि स्टूडेंट रक बुजाकमानि अटैक खाइजाकमानि जों नुगुइ माखा जोंनि TSF नि स्टूडेंट्स रक 7th नवंबर अटैक खाइजागै तब हॉस्पिटलाइज संजा आं संगामो संमानिका हाइसी TSF 50 years contribution, more than 50 years sini TSF ni contribution society haifano tangai jeng omta haike sini sakawo satokmung jeng taksok jara nugito ang sini dofarano ang senggamung sungmani haisi sini je samung जों खाइ फेमेन हायके सिनि सामों खाइजाग्र अमता हायके सातक जागा बागैदे जों बताबक नुगानि तंसि आं संगा मुसमान कमसि जोंनि कन्ट्रिबिउसन जोंनि बरंनि बिसिंगो हायके दफावो जों जतन सिगो हायफानो जों पगै थांखांखे जों जोंनि खुगो मंसा साताइसि करिखा जोंनि स्टुडेन्ट रक आसक जों गोदोगमा सालरंगै जोंनि सोसाइटि वा जों कन्ट्रिबिउसन जों फाइ दं जों जतन सिगो लेट इट बी ऑफिशियली लेट इट बी जोंनि कल्चरली लेट इट बी इन ऑल fields we have contributed to the society for more than 50 years but why our student till date has to be attacked brutally and be hospitalized that is my question to the society and the people of the state. As attack khanyaro no ang senggamusugu nirono sabar rights ro. Hai kenyaro munsa sia. TSF ni samung hai ke TSF ni contribution. Nirok tini khumlung degree college so rungsrung tong. Seng nainnya ke edisi hapang hai ke seng joto ni sigu. TSF ni contribution arbo tong. Nung tini sini student no buka TSF korang tisa yang ke kumrung degree college tongla kamung hai ke edisi tongla kamung जों amano bogoi thangani kogya boni bagai tini ni je incident nungani no on behalf of TSF we strongly condemn Khaikha buskango omta hai samung sitra sini student sakawo tatangjak thang hnai te je sini student rok attack khaijanai rono ang nirono khata thai dihi ang saharo जों निरनि लगे तंगु जे मानसाक जों sini full support nirok bain tongnai nirok takiri di gubui lamawa hingdi sini koihormung TSF ni ngai usungna tongnai belaina hambai